Cristo, likikam, utkikwakli chichocho, utkokoran tasnimuk li Dios chukabek rekoy benengkil rekinpal, ilpaliris katyong kapano. Linikin tihok wilain, haan di chocho, lik anak hidiru, kwan sa musikeh, haban nakanaw nakosye li sakraban, di ratios kabi anak, di kanawlak siru, halit takal nike tihok siru, nas kokos o nakaan takal teng angre, utaan teng angre. Pero managasang ka hermano ka? Ha? Managasang ka? Nak nintihok rak siru, honan jake nak nikinsteng aming kan nikinsteng pero ni naw naklis Kristiani li takali ki kamot ki kwakli chichocho takenak nakpek anak nikinsteng nikin sipere tutan ko chupen chikaselak par nikin el par nikin numean si Cristo tan. Pero la es hermano, ilbi hermano, la es nak nagespila in hermano, kan naw kinakman hermano. Naging suwak nakagil hermano, la es nagkiskil hermano. Nagkasik, nagkikam, o nagkikesa siro hermano. Peranan nagkira hermano, kanak sensacho ireli waheli hermano. Amen. Ko nasyak ki salida malak saliak cakrab salihu apokalisis nakli sansar taktingkil katih nah anu sali santito syah subanak nafter ikutan akwi jalat meren nekakwet ris lipom li utuh li parkikwan li kwanaran aban tolco nakain nafter ikutan akwi li kwa Moises akwi atinas wan Dios nakoceret utub skoliche nakjeran tali Exodo capítulo 32 nakta utub skoliche ata ko kun sunukil maya hapanta koslok chala kinakli ko Dios o chala fish hot il naking atike roslok atike spap taklah Israel am tik nak tikro oksisa tikro oksiwanun kin nak joges katwali bom oksikis panukil lima usilalaran ora fish hot il Dios nan tawiru sebanak lain in tolom liratin Dios marema arakin tolbal nak nakapilin aban honas celi cakrab nak di aninas kub sirip ta terusik squankil. Amen. Nas terusirip ta kubsik squankil. Lain kamani lain magunas tanak kwan nakin solbal pero kwan tikin nawom saliratin li kawadios banak nin sol nakil nin kaya utkama nin oslan nin aleba ka sirih. Anai li nakweka usjenak jahal ni jokat jahal hermano. Jahal man kanau ratin Dios sabat tengkat khas laur olawanki jebal spuk tsengkili chavili sidal rekene blitanamit rekene hermanos hali nakarain sabe naktatpawang hermano tapable kagwa bakana usmanu gilan banak laos kakana usmanu gilas kapable kagwa Jesus ani kachina kabanu lao nakapanak kwang kon Dios jojo hali nakatake hali nakoerin kwile katanamit di Cristo ogana kana ili sail kachol hermanos ergen hermano. Cuando la cosa hermano para que cosa el evangelio hermano khilak lichabil isilal khilat nakapa khilak lichabil isilal nasiesa San Mateo amén sali khunchol sali lahab rakal nasye abichi usbe chankiro nakshe kwan shetonil likhaqwa Jesus abichi usbe lah Ezekias an shukwa lah Manases an shukwa lah Amon an shukwa lah Hosías an nashye lichabil etilal narah nashye kuankep shetonan likhaqwa Jesus boko kuantas khunes aput jokora bingil ho jokas siep andaish arulit takal pawang Ali patok cokek, arut takal pabang. La osho pabang sangges, pero irulit takal pabang. Litakal pabang hermano, kan ngesok job geli wahel hermano. Litakal pabang hermano, kau nak sempable hermano, nak tapab jogis kago ya pero chaniru, siapa le kawa Jesus pero changiru. Arit kuah ta tolok, siapa kapab le kawayos, kapab le wahel jagat pero changiru. Banyak tempa tinggi tempuk tesi pero chaniru aris kuah teh colok saja kapal di sandal evangelio kapal di jogel kagwa pero changiru spa bangkil majare anak tinggi le li ratil kagwa majaha anak tingkut kib nak tip bilakin majaha anak tingkut kib nak kuang lis lambal segu haan di taat olok gere nak takat tajil ijan panak tinggi aja nak matik ye li jokes pa bangki li joko takal ampalao katoliko li nakapa lao pijagat jal
Kapal Evangelio. Pero takachigrit takal pabang. Alis kwa. Mugo jaga tu kis yepa te pa hermano te pa inka takachang kirut utu. Jogat yepan. Anaknya kalau koni inka joko colo bangkil shamiru nak shakso le kapaba. Kamazo ka siapa? Mugo jaga tu kis pabang percang kiru. Kapal Evangelio percang kiru. Kuah kata colo. Formasi tiki kijate tiki nerajan tiki tata tenak. Amén, hermano. El hermano nakachia que el evangelio, hermano, la anak tapal tu tikri kago hermano, anak taptihok, taptiskok, so kaito hermano, utan tak kiri tu tikri kago hermano. Amén. Mamahaan pabangke nak tempes. Han hermano, amén. Yo hermano, da yo Dios tapa el hermano. Inga ade, inga jokat cisat. Apot jokat pala engre le kakomon buku hok kanta. Mari kita timpap tingkoklak. Pero tayo likube ha hermano, kung nakala iskube ha hermano, iskube ha li Cristo, hermano, iskube sa li Cristo, may kado siya na hermano, huwag na kitwak, iskube ha hermano, huwag na kalikabo Jesus, ulung kayo tulaseng ka hermano, ameng. Terus daanan din, nakakabo Jesus, taseng ka hermano, huwag na kaming hermano, ano yung tulad sa ko hermano? Di chabili silal, ray sumingkili ating siya chiye, kuang kung rakalaran sa li chabili silal, ang chalak li siya chiya na lis evangelio li Cristo, anayin, na kayo lis evangelio Cristo, San Mateo capítulo 4, versículo 10. Hermano. San Mateo kayipol, hermano, lakad. nintaro na kayo na hermano, ay evangelio kung niliin hermano. Kung is evangelio in hermano. Kabiyak li karuli rati na kagwa si karuli hermano. Kamain na siya sa li chabili silalan, awan kone kachilat, nak nakache, kones kasla natin, kanchanchit evlak ay shep. Hones, amén. Oros iken kuang makas ken ul kaman, pero in nikiantinak lain hones sekersi, o kanak lischabil esil ka kwa Jesus sa Mateo kayipol ut nasyaran sa lilakay. Kakal nasya kami nako jala iris di ka kwa Jesus, kamaan nakki jala iris di ka kwa Jesus ran sa sakikot, kami nokje. Toka anak li Jesus kisyere. Elen chiku at aksa. Panak hokain tiwabil salisantilhu ha likakwa la Dios sa looniru ut kakwi ciruan tatpapang. Amen, hermano. Saan liratin likakwa Jesus nakokjedak red litenamit nakojere nakli kolco nakli nakamusik malaklaksa nakokhalte sirip nakaano utri ho anti o hulak kokjere likakwa Jesus nak tentorak nak kup sirip renak harak jaka kwa Jesus pik ibrip kup tirak skwangkili rala di Dios habanan deka kwa Jesus ko nakanaw nakaan maja maya tunju tatikaman tihok ko sak na siya sa lisan tilunak tihok si sikutan turuke na si tihok deka kwa Jesus nakahulak laksarik ino kire pik iwakip siku banak kita kita ku sia kiku tage chania kunila tenamita ish anak pe bai kiro cheli ka ko Jesus elen kiku ataksa banak iwa min salisan tilu ka kwili ka kwala Dios talo oniru ut ka kwi churan tatpapang amen barkwan lis pabang kili ka Dios amen naktajera ke pable ka Dios sakatrakpe barkwan litimpa karak siguru litimpa karak siguru lipa batrah kau nak likwang sulsitot pahapang kiskonil pawangkil kiskohop karu kiskohop di kagwa Jesus karu kiskohop kona syekha nakwan kona katawiru nak di pawangkil haan di spok tesingkil di chabili tilal ut pawangkil di khachokwa khachbali kwa li kiskohop kisyere li salom nak te khachli kwa te ut te ere di tenamit nakohop rup elah li skamik li nasyaran talisan Lukas kuish kak alchol bele lahura kal nasyaran nakohop li khachokwa hane ban di pawangkil di kagwa Jesus utlis kag alengkil lis tenamit haan dis pawangkil ut pawangkil akili kagwa nak kalokoni koslok ilihilo balkutan ut karakib sekibilkib haan dis rabalkib usrah nak kagakit kache kaki kones pawang ut kones pawang utlis rabalkib wanak makusot nuko tinak siris maka nakakili Diyos barib maka nakakili Diyos peleting kiri maka nakakili Diyos ho balrib maka nakakili karu Diyos wanong jilaksak si karu Diyos wanong kil kakwi nakaksye wal kones pabang pero tole naraklik aruli pabal manak hunt orol jatin pabang napal dis jalalip
Hanali nan tawiru tali na pekao tali nan tawiru ciris kiratin Dios. Ho joko ra bingkil. Enau si kolok, enau si tawok kamain nakatawki, dai nakatawiru. Kamali sulak hermano. Amen. Kamali sulak hermano. Tento ta kasoli atin hermano. Ama hermano, mula ka atin Dios kuay kin hermano. Hermano Erwin. Kabiyak hermano. Andi sulap siya lere karut sakali jokas cewel hermano. Banakin ka socho. Amen. Haleluya. Salinah tercakrab ek solonas je. Salikumay chol. Salihop rakal. Hokay na je. Maupup akuip chirwe. Chimoko talok oniebru. Banak lain lekakwa la Dios. Lain kun Dios ahsoweng. Ninteneb lishmak linabech yugabech. Sashbeneb liralash kahol. Sashbeneb lirishmam. Ulishikin lishik nake ilokwe. Amen. Haleluya. Alain chokori al hermano. Nakmahupu bakit chirwe. Chimoko talok oniebru. Oka naklao nakaptiere naklat tas pawang ginakwe. Takuli kuya takanash panungkil zali kaigles lao ma parchitakwil eblah kalakhenak aramak aychik purla estoh nekeskwit kalak. Oka naknakishing et pawang hermano. Tes pawang te pap kunahakochik karakib chikuch kibilkib konakwankoran laesh makinegetje hermano. Kanau keru ngeje perulao ngeje hermano. Amen. Hali shrabal khif nakarakib apable kagwa likikam hali kikoloke dao nakatirsil nak han nakatirsil nak kapuktisil chabele sil chirish renak chishkunile ruchitota pawang tishpable Jesucristo tishkuli santil kuya tishkuli santil sumlag tishkuli shkunil an kipabang kikolek anta kolek an lilok lahatin nangke chokere eschawi hermano Me hermano analiz ya kacir hermano kana chocho seku hermano karo choko chat naku hermano maya tawiru men Joko sta baliru ut joking ra bingki lakwi nak ebliatin ain linigek am chak chokke nakwi kun squak lisingkil li kachol squak lisingkil li kakaush hos kache nak lislak oningkil li khalani Dios haan listaqingkil li mausilas swanunkil kuiskil kelak chak rucho swanunkil akana ko ox swanunkil ke na ko ox solbalkit ma kwa haan li nakting hupuki chiti hok chirunak kuisi hupuki chiti hokarin ma kwa hanain di joking ku chiti hok onak kwanaran kakiling kaus nin taksinak parki kwanak ay chalre kabiak ni kaniro ti hok taklik kawa Josue listak li Dios. Amen. Nakatawaran sa likukok ol sa li kwakib rakal. Sana ilu nako tihok. Mo tihok chelak sanggiru, mo tihok Tony Peck, mo tihok Tony Che. Mo kusuri si tihok ay jali pasik. Kabiak. Para sanggiru nako tihok cakun listak li Dios. Lis profeta nakachere si kasa natin. Awan katirman silaw nakachere stak li Dios. Sumusek ayong li Dios. O atinak li Dios is umare. O kiti kamain sa li nater sakrab, sa li Ibon takli profeta Josue, kukukol, wakil lakal. Ya adi nasyeti kamene. Nina wakil wayak li kasti, nakje kwiti kamain, nakikuing ka ni katawiru etsi, Josue, kapitulo 7, versikulo 6. Toha nakla Josue, kish ich lirak, kish hupubrik chirulish doklah kash likagwa, toh ki ekub, utroch bene lichehek elving, Keshe po sash holome. Amen hermano. Amen hermano. Utanakwan, parto kana akranakwan. Mas kabi paro tihok li kawa Josue. O tihok chirus ka sili mayeh lis kache kung kamok nakok. Es kib li keruin es kelis kalam ulik keruin sa Spain. Nakok tawli rais oleh li profeta Josue. O pik ibri baran chiru. Makwa chiruan di khalamu lis khalamu ebli keruino tihok lis all chitul kwan kakwi nakaran chiru lis kasi limayeh di malakli kasi liratin yos di cakrab di lakeb di cakrab es kiaran di warkwan ni kespereti tali kolbek kut walek chiru litenamit hokan nakaan la panu li profeta Josue mas kabi baro tihok la cha kwa bi sera bi la es baro tihok kakwi nakok pi ini ok hupu bri waran
utrot ene shek alele li Awan hermano. nakotihok panulis ka angel ho kanak lainik anin sat utlay nakwik atin chenak kamain ho kanta na ut kamaan di kapinak nin tawiru lainak di skol di kuam nakatawiru chak lisnak terep ning katabis pahaban chak li Profeta Josue pahaban la puktisyon kirati ni Dios macam sat sabi mayamak katabis na lem nakokupuri kiru lilok lakas skas di takwa nakpa kamanak kwan di sagrario nakwan di kung sa kalili kakwa Jesus nakahupukip citi hokaran ciruli loklak so sa ilkwalis kaperesi sa kanakwan marek ani kay hulak cirwe oleh dekasit indi ini ke kolomia blaes pero nakapa nakahupukip citi hok ciru utlis ciokre anak tapapamang diskatpal di kwan se tosha kamana kis panu jak li profeta Josue halinan tawiru halin nagpekaut anak pili na tawiru marek kwan nagkakwak sebal lain kwak sebal ke hermano hermano lain tulog si ko hermano aban nentaro naklaat chokat si sherifinak to makataro nakataro hermano aban kero to ning kasi nakabani kinagaching ka nakatayo kira hermano manaklit sa kataw siguro ali chirkit kakwa nak mahopo bagi bisyalo sikan hermano rikinalao nakapit papa hermano kakpian hermano nakakalanak tatakong kikin hermano meng Liko siya nakakit sa kunes ketok aban joko dingki libro ta Jose siya Suburi citihok cirus kasih limaya. Utlaat jika ke hunes ketok, ut anda. Lah oto jogre tahap lah pan diskutuk lekak wa Jesus. Panak li atin jogo na injil. An likisye lekak wa re li profeta Josue. Suburi ses poksa skolome. Otra anak tak anak brah li anak ingkile li kumum renak ta jerah li ja anak abot nabal rakabi pahaban kile evangelio pero ho simpat kung amok ing achina sume arus pahaban kil anak ta chahok sangkat ke anak ing likat all dikile kagwa Jesus kwang ho kishanu li profeta Jose nak kish Hupuri cirulis kast likakwa likayos alik alik iskanap ali linakatiagwe perjogat kaki hones kecok kuanakwe laes ka komodes kuangko sain kuake leka komonarin joge sebal anege lokoni nege kala awanan linege kala Toh kikwil la komonek salikutan seme. Toh kikup ha sa lima utak jo cekala kocokat kia banak ingka cina ko kala cangges ingka cina ko ma ko cangges ut jo kes tik toh salikutan la acat kup sing ha sa lima utok jo cikala kliko berak singkana ora hermano berak singkana kala hermano toh simpap jekani wahelu simpali wahelu kok pero na os engwa so pa wan cangges darah jo kes sip ala cirwe likomon joke sip ala ciruhe leka komon lik jokos babagil likagwa Jesus likis ohok takali Jesus likene likawla ko chaposto ali na kajake ujoga cha ingajno ko kala ingajno kabano in sangkat bukujalta utok salikutan jume satu lak senima utlikomon joke cikala hermano hermano na cebal bukujalta le joke ami hermano tingge chunga buai dikwati Ane kuhu tiana rahasik. Abala ol sofa bang sakoli kakos sakacos sakoli kuya. Pasirah koma sikre kunak erman capunas bot purla oing lina kapam ane kuai. Okanak nanjere lain yakwa pastor kiskam sakapes je balere nak. Tekoli santil kuya despabang desik je bale chabele sirre satis kuli litenamit dekenela ka hermanos dekenela ka hermana Cuando que reilal, cuando que yahel, te camli tijo que kine, cuando que la harpashiklis, yahele, ali nakateng ay kilaola, angel, con nakawain pastor, sabi lichawe okay que disketa pastoril chidrisli, sabi pastor ini, dinaperis ni rele kachut, yokochi tang, hermanos, hokanak nagochas chevalere nak, te kurang seram di yokochi cheval betian. Alay nakatire.
Usbi Joko rabingki Joko spotwalut Joko spunahingki lekacol lekakaus lain intabiru nak let ole kaus nak ingkas pabangkili Dios Joko nak kuan sin kalau tik nak lain nakatabiru makwa balakik lais ni kece nak balakik perain makwa balak kitras te ceke nak balakik mare jasinji jasin koho praktiki ke li cakra muko jasinji wa tekiri sinja wasi lain nak lekwa kosoek pitiri baran kitibak muko saya sinji Pija sinji lah sakse kotor jasin cukup praktikan balakik jokin kamatanan ni guys panula politiko ni guys ciblis plan de gobierno ni guys cukup barat cangkrut balakik re balakik perain muko jasin kohop ta cakikwe bambil sali cakra nak tentokis kubtiri lekawa koswe ciru likas otihok muko ciru tekiok patis teng anki kamana filau kamane wakilah katoliko ciruan likuan sa tusha nakapabot ciruan hanan nakalokoni kamana kisye lekakwa Jesus reak pili laksa nakingkat kubtiri lekakwa Jesus ciruan kakki ciru di Dios tas kubtiri kamana pili nakabanu lao kana kumakuan kunak le tek kumakuan kunak li nekirak seban narunak nakabanu nakabi kagkos te Juan hermano oban na kwatok ko be hunak sa Dios di jokat naki o makakpian ni ket na sa hermano kakin na latino sa kuan tik komon tuan nakakeli hunan ninja nakakara tiklahonan kuan tik li kabi kuan tik amen hermano anak kwet ni tulo sa ko stiale tinje o tento kabanu hermano renak an tento to ulak hermano aban kanan tawo ko hermano li jokas cebal aban ko hlinak ta parah di evangelio wan kana ko usr la chala ke hermano aban kila hermano li evangelio li nakataw sa Deuteronomio amen hermano li nakataw sa kapitulo 7 hermano ito sa hermano li nakataw sa kapitulo 7 versículo 25 hermano amen utaran jokat sisat jokat katitik tiek jeb dikisian jokat jeba sieng amen hermano kabila evangelio hermano amen kami na si hermano, enaklata ko bi utapa utkabano hermano, amen. Tak atet lis kalam ulis Jose, marairu li oro, uli plata pombile kui, simuko tasok cok akwe, mis anek sedi alek an ispanak an yi betal ciru li kagwa la Dios hermano, amen hermano, macam tahu amen. Huwag na kanan ng hermano nak anak kuan, tak atet la Dios hermano. Oganak anan ni kayo kay Jahel hermano, oganak Jahel hermano, ingkang kakon tayro le pa hermano le Jahel, ingkamas ning kay kulay hermano, pero man Dios hermano, siniman kapiyak sa imang gilikwa hermano, oganak anis ning pala kako hermano, so sento hermano. Amen hermano, analin jage, oganak takatep la Dios hermano. Amen hermano, bagaman. Amen. Shiruli pagkabagay, Joko rabingkis nak tak ate Kilak li Shabil silal. Sa Marcos kabla huchol ut kuakla horakal. Ay bichius. Keshkam chakli tumin ut li Jesus kishpat berher. Anya khalamuai ut anya ibom kwanchiru. Kishyere re li akwabeh. Utanak kwang. Jokat Joko rabingkis salire Deuteronomio tak ate awanan lipat o kana kwan lipat o na kana sa ka komon retis pa hermano takat kon la Dios hermano takot ko amen hermano pano la ka hermano renak antes pali evangelio hermano amen kula la san do Entah hermano bueno amano ka hermano renak testauro le evangelio ka katlo la tiempo hermano Bueno, hermano, kami nak makakatep di Diyos daw hermano, renak tayo hermano. Kuan ra kon le Diyos le sa kiti pero kalo si Sam hermano, tes kawo hermano. Amen. Kos katye nakan makwa akwi ka Dios, makwa akwi nak harakan. Kos onak li ka Dios tinakapa, kwitek atak yan, por kos onak warkwan li ka Dios tinakapa, ut li nakatake, ut li kos kol, ut li kos job tesi, ut kis kanap li honal renak to kwang. Abaning keretan nak kit hakati khalamuan kaperulis kabi saliratian kaperulis am cirulik hakwa Jesus ebli tanamit nasir aykutan kabi salitantilu sali kabi silas karulis am cirulik hakwa Jesus sat do hermano sat latol isyaran nak am litumin litumin hermano am litumin cirulik Jesus oen aksecapan ut mamaka kunak
li tumina kukin nakwan mari kunak rak li kung sien Por hermano, mari kita ang kita ko hermano, dili kuan ito hermano, por mari kita ang kita ko hermano. pues jat ka toni ut Katolik, lenak Amen, hermano. taka Ba, ingkutak na kunin taka ito banu hermano. ut taka kuat ut taka banu li cangkirut taka banu ut sika manta kil ko cangkiru stak lah kili kabili sabili silat Ba, hokin hermano, kaya bili hermano, nikine rosap to si hermano. Kana kuan rin dito mi hermano. Arwah ay agi hermano. Kabiyak. anak kuan na rin di etalil kuan na rin di etalil isiruli tumi utayin ka nagapablaat ka nagatake uting ka nagatkahalak tas kawain Dali hermano. utnak nagatesukok si kahalak li kasitin mingkatok siruain mingkatok kasas kawain nak naka kingkates ka esmayah mingka nagatpo mingka nagatako ut mingka nagatkotpo kingkates kalimaya ka li kuan sakalambuli ako awek kuan sibom di ako awek siru Dali hermano. Ana ni kasi kweli hermano. Kuit hakat li kalamu likuan naran hakatak li kalamu likuan ciruli tumini sa ismaya sa li kasitin di sa patcak di sa amacak rikine di kasitin sira sa tanah stau utain muk jokat siapa nak yang kana katihok ciruli kalamu pero kui ses ya kwe di na tuminain likuan kalamu li akwa behut kuan nak li aku beh ciru tohanak ses ya kwe chanchala to nak katihok pero kui asis eta ka kwe ini muko okta kwe tihok sehot etat etar kili kasiti kui asis kes mayek di kuan di kalamu ciru hokanak kwe katan kakat tingkatak kwe ini di kuan di retali pero di nakapa di nakatake afilat nakakui di hap nakakui di sae nakakui di nah sa di tumin nakapat re di kuan kesek yakel arah sa chini kay ruis sa wala tumin arah sa chini kay ruis kabit ingles kung kablal arah sa chini kay stag sa kanara las kahon pero naksatulak anak kuan at tingkomon lahat di erman tingkatay bre kita hak amayah kita mayahak kita tub di tumin toko anak titihok utat irak tingkatay utas kawali tumin Yokat aku cik angkalak ciruli kalamu yokat sa kengkin ut sajen naking kan kagpikiwagi titihok ciru utayin nakwan salat anak ulebal malak salat anak po sayin sat anak pikiwagi titihok sa ko utayin pitak atan hakat sikunis kaya naksikaman hermano kita kalamu kita kadin tumi hermano pasti tawin tumi hermano maka nin tumi na nin yes magaskiri kita hermano panak renak katawirunak ciru cik Jesus to ik angkelak ingka citok angkelak di kaki litumin ut kaki litumin ut kaki anit patake ut kaki ang ok pili kacol honak lain nak nikik angkelak makwa ras kawali tumin barkinak nakwan ditihok barkinak kwan sukunin tento nakopek okanak nimpat laki nakanawan niya kalangu kwan ciru litumin ay Ingka hermano kaki nak unsian dengan si hermano kaki nak tumina. kaki nakatsaw nak nagaskakak sa iko salat na po Kaki nakakunak mayek, kunak apanta der kiro konjuru. Nakanahtaan hermano. utayin na ini iskalamu wakili kawa obispo iskalamu li lisensial iskalamu li kawa obispo li kwan ciru litumin ay Kakilam hermano. Kakilam Jokat cebal nak di ka iglesia katolika na ka makekwa o kaciru na ka bana kaciru na ka je pero ciru li conscient nak conscient nak kwan li sien ketales kawa ini jokat afis ulang is kalam uli ko obispo ut ne ke makekwa li ko obispo ut is kalam uli ko obispo kwan ciru li tuminain ut lisensia fi kwan cik akalak hokanak usrah nak lao jating arah jating kiciok jating kibanung dit kabanu to kakausla dit kaceto khil to kakaya kang girukuan maha amput din nakace mikahali nakace hokanak erut kabano ma tekatan Ingka hermano anjak tamin ingka mak hermano tin. pitekatan kakata filitumi. Ingka hermano, ingka ato rin tumi hermano pasti tahu malakani keng kole kena dikir sa hermano. Kaya sana ka hermano. us kana koran kapinak aran to kana suwanak lok nak khil kataru lekat lekat aus nak Maka na siya aran to hulak suwanak ingka wala seku tingkat katawiruli kakwang hikut kakwang to kwang rakwian di komon suwanak Hosian, kuang rakat suwanak kakwang ranap kakat, rakin jenak tatingkat lato, suwanak nasyak piarang salihu Genesis hunchol kwakis kakal malak Genesis 1:26 na piarang kajob tesiak lipoyanam ho kakalam ulao kilo palao nak kajob kalam uoli Dios lao hermano kakat kalam uda siya kakat tatingkat hermano manjos lo kacir usbi cerila kay ribut arin choko chula kut ninchenak
Us hermano. Hanan so kana utaran lain nakokkolin olot kokkolik wa mo chikaman nakakot chikaman nak joko chulakut lain katawiru barki kwan nak di nakapabot nakatake kakili ka kwa Kristo nagoti hok siru talikat ol talikat aus kanak so atinak ut so takon ut so kwan kanak nakakanabe tiksonale bli ka komon de nakatikirok li angel kabichikrati ne bli ka komon. Okay, bilis kabibi lik angel sali eklain kain rikin li istarbal khibi sali santil khu hokana ke sali ona lain kabi shot takon hokana kwila esh takon batyo shiri la esh li komon li shiri lik angel ain li shulakara sali na sali khu kapal rikin bilis istarbal khibi sali santil khu to harin sali centro San Miguel Chijolom, Juan li Caurecin Caine, se chulahil chocarela, este coboli chokeshi Kabikil, yokeshi cocherikil, sali Erlain Cain, Utarina Huito Cochis, Takbal, Hora Kalakli Angelis, Hakamaran, Salena, Salejón Cabal, la Jacaratana, la Heb Onal, Sacalacuanco, la Heb Onal, Sacalacuanco, Sali Erlain Cain, Pantio Shirebe.